Tako je, pa donosi mnogo lepog. Zaista preseljenje u inostranstvo je veliko iskustvo. Proširite svoje vidike, maksimalno upoznate novu kulturu, steknete nove prijatelje. Prosto zaista mnogo pozitivnih iskustava možete doživjeti u inostranstvu. Međutim, to također ima svoju cenu. Jednostavno, danas sve ima neku cenu i kada odete u prodavnicu morate apsolutno sve da platite, tako da i preseljenje ima jednu veliku emotivnu cenu. Morate prosto biti spremni na to da nećete biti uvek prisutni za svoje najbliže i da morate isto biti spremni da ćete propuštati neke bitne događaje, porodične okupljanja, rođendane, možda i svoje dece, možda i nećaka rođaka i drugih članova familije. Tako je. Tako da zaista plaća se jedna emotivna cena. Naravno, ukoliko ste vezani za svoju porodicu. Da.